بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بركات رمضان ما هو هي دعاء ابن عزتي أخونا أختنا رزقنا. أدي من رمضان ما كي أقول من إيمان كما تقوى وركما يكوغا هي صحتوغا إخلاص تري نيتوغا إمها علوكن تكاغن مشغول ومسركمغا الله سبحانه وتعالى منبر كدباشي أدي إكمغا شاوغوريكن إكمغا هبراي فمبر جوش الله سبحانه وتعالى عالمنگه هتوغا منبر قرباش لو بدي زتري أخونا أختون من رمضان ما هو قالون من أسر نماذج فوقا سلسلة مي جندا درس برنامج كي كوري جاتن أهارتك فيشين كوري جندا برنامج تك إبّا أي معرومة فوقا هنگان إمها كنتتك به غتون أديك كوريغا نبي كمغه دليل تكا رن زمان کے واقعتك باور واقعتك أغمبام سلسلة كوري جنگوس أي معرومة فوقا هنگان كنتتو ترين مرا به غتون أدي قيامتك علامة تكا به غتون كورين أغمب باه دكافا أدي ميدي أهرو أغمب باه دكافا واني سورغا به غتون سورغے کے نیومت تکا بہگت می اہر آگمن واحدکن گستکفاوا موضوع کی نرکیا بہگت اہم بیما آگن من برکات رمضان مہگا نرکیا کے واحد دکم دائرگا اے نرکیا کے نبیکما اے نرکیا کے عذاب کے بڑکما اے نرکیا کے ویندینی کے عذاب کے بیروریکما می کنکن آلگون میں ہمت چگنس رحمتو کے مسرگا رحمتو کے امہا مغتکن حاصل کو مین اللہ کو رحمتو کے گوتکم گاوا سورگ دیومٹکا گدالا مسک کرم گا عزم آلگون میں آکرم نوبت عزتری اخونا اخت مید آلگون واحد کالان امفرتمانک نرکاگے بین ننتکا بہگتو کید قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالی نرکیا بہگتو ایت باور آیت کے بیان کرواف ادی نرکاگے صفت بس بیان کرواف وے قرآن اگمن فنفا ونی سورگے کے واہ کہیں افاورکم خبر تک کیا دے ادی نرکاگے واہ کہیں انذار اگمن کرواف افوتے گتو دے بے اگمن من برابر අඩුව හැගෙන් ස්වර්ගයේ රහමතුගේ උම්මීදා නරකයේ අසාබුගේ ඉන්සාරුගේ වාහක අලගොන් මෙන් අහගෙන අලගොන් මෙන් සීදා කො දතුරු කරවේ මින් එවස් කොලක අලගොන් මෙන් බොරවෙජ්ජකම ගවානම අලගොන් මෙන්ගේ හිඟුන් සීදා වගෙන් වා මගුන් කහලා මානේ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතුගේ කොළ අලගොන් මෙන්ගේ හිම්මච්ච ගෙනස් එකලාංගේ අසාබා මෙදු අලගොන් මෙන් ගාෆිල් වෙජ්ජකම ගවානමස් එහිසාවම් ෆෙෂිගෙන් රහමතුගේ කොළ අලගොන් මෙන් ගදකොන් හැමේකෙනි අලගොන් මෙන් ගොති රහමෙක්කම එකලාංගේ රහමාන් වන්ත රහීම් වන්ත රස්කලාංගේ කන් අලගොන් මෙන් කබූල් කොග්ගෙන් අසාබගේ මතින් අලගොන් මෙන් හදාන්නත්තාලා ෆියමුස් එහිසාම් ෆෙෂිගේ අලගොන් මෙන් එදනි එද්දිමාලක මාබොඩ මගුන් එෆරාබෙක් හැම එගොත مين الله رحمة ما يوسوي همه كني عذاب ألقون من إكولو ألقون من نجاف كم قوانا مس إكلا رحمة ما يوسوا حساب غسيام إبس ألقون مدني كي سيدة لكنو مؤمن ميها سيدة راسته كدتور كفا مدني مين الله رحمة كورا إنذار كفيا إله كعذاب عنا بيرور كم كفيا مي دفيا إبر جام بين حالتوغا بيروتيكن ألغون مچ آده أنا بحالتوغا إله رحمتك تنوسكن ألغون مچن آده
min ebbes kamek algon men ei nengecche kamuga anwata kudamis kokgen algon men ulegennuwa eki mihunna tarbawi gotun asar korani eki baawatuga wahaka bay mihunna rahmatuga wahaka boda asar koraru anebbeka azabuga wahaka e mihunga nafsa boda asar kore eme kit qur'anuga insaanuge tarbiyatan allah subhanahu wa taala mi de manhaj de uslub bayan koraf adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam sehkurai fawani bashiran wa nadhira swargege wahakain ufawarikamuge khabar debba adi narakage wahakain inzar kurabba bekale got e qur'anuge magandu manhaj em amuko fennane swargege wahaka bayan kurai fe ayateken asya me ya vidigen ha wargine fara narakage wahaka bayan kurabba narakage wahaka hori ayatek anneroge ya vidigen swargege wahaka bayan kurabba bay fara en ayatege dekoluga wes e wahakte jama kurabba bayan kurab narakage nantawterega al hajj suratuge devana haddihe devana ayatuge man allah wahi kurafani an-nar wa'adaha allah alladhina kafaru wa bi'sal masir an-nar nar gumanaki alifa em an-nar mut alifa minamun kit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala narake nande wafa ei narake miyayatuge manek ei narake kafiru emihunna allah wani e naraka waudu kurbafa ei hadaha nubawegemba nimidiumek النبأ سورة إكابس سنة الله وهي كرافني إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مي آياتك نركة دبافا نمكي جهنم هم كشور نركة كي كوبرينك انتظارك بلا بلا أنتنك إجمانك كي كوبرين ඒ නරකය බන්නානේ දුවහක ඒ නරක එමිහුන් අතු ජෙහෙන දුවහකන් ඒ නරක ඉන්තිසාර කරමුන්දේ දුනියේක ජබ්බාරොවේ කුෆරොවේ නුබෑ මගත ඛියාරකොක්ගෙන් නුබෑ මගතෝග ඔලෙමුන්දා මිස්මිහුන් ඒ නරකය අතු ජෙහෙන දුවහක ඒ නරකයගේ අසාබ එමිහුන් වන්නානේ වගතක ඒ නරක අබදොස් බලබලා එමිහුන්ද ඉන්තිසාර කරමුන්දේ हम हम में नरका के नंत उतरेगा अल जहीम मी नंग के कुरान का बयान करा फन्नाज़ियात सूरत के 30 हवन आयतों का वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा माने कि अदि देखे मिहाया नरका फाल कुरबानेत अस्सईर मी नंबस के कुरान का बयान करा फे वफरीक़ुम फिस्सईर एब्बे को स्वर्गे का तिबे वाह का बयान करा वदिम बयान करा वफरीक़ुम फिस्सईर अदि अनब्बे को तिबे होशी नरकागे मियात को सदी देखोल बयान करा फरीकुम फिल जन्नति व फरीकुम फिस सईर एब्बे को स्वर्गेगे अनेब्बे तिबे होची नरकागे नंत उतरेगा सकर मिनन की कुरान का बयान करा फै वमा अदराका मा सकर ला तुबqi वला तदर ay al mudaththir ga hatavis adi ashawisan ayatuga e narakaye ki kon echchekan kalege faana anga dini kon echchetoy e naraka naanda evves echchek nubahatte adi dukosh evves nulanet e narake leve huriha echchek andalanet egman azab gotuga azab dev mattaka allah subhanahu wa taala e narake labbawa huriha echchek e naraka andalanet al hutama suratu al humaza ga hatarona ayatuga allah wahi qurafani kalla la yunbadanna fil hutama हम हिला एहन्न को नुआने फुनु कोल्लनी वि नरके एना इल्ला लाने कं कशोरे अल हुतमा एक माने की इच्चे हलाकु को फुनु कोल्लाता मितांगा बेनु कुराफेवनी नरके आगे माने अल हाविया अल कारियत सूरतु का मैंग अल्लाह वही कुराफनी व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया एमीहे के तिलफे लीवेज मीहा दन्नाशे फहे एना उलेने तरकी नरकागे अडिये अदि एई कोंग एच्चेकं कलेगे फाना अंगा दिनी कोंग एच्चतोय एई अंदा हुन्ना नरकागे अलिफाने मी बाय नंतन की कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला नरकय दिव्वाफा देंगा उन बलालानी ए नरकागे बोडुकमा ए नरकागे तनवस्कमा एतनुगे फुंकमा बे गोतुं वारिद फाहुरी बाय खबर तक लोबे इज्जतरी अखुन्ना उख्तु ए नरकागे तनवस्कमा ए नरकागे फुंकं अदि हाबता बोडुकं अलगोमने देह को देनी
وارد فور eki خبر تكون algo nazar hingali ma khud qur'anu ga wes adi sunnatu ga wes e bodukama nurakka tirikama etanuge funkam bayan koddew mattaka eki uslub ta istimal kurwa fati algo fenifa egutum balaruga adam alayhis salam feshigen gos qiyamata jehenden duniyen annane emmeha insinna jinninge tereng man allah kafaroe jabbaroe e narake daimi gotuga hagwegen da huriya mihum adi daimi nungotegga bes e narake wade nikunnane mihum bes e huriya emmenna e narake ki tanawaswegenwa jaga gotun tanawaswegenwa tanekkamuga awun adi mihuriya adatuga ginakamuga itunu itana bedde mihunge jismutan hashita wara bodati maasinga baikkamuga wegen daane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebami hunge e hashitakuge biyakan sevakurwa bayan kurafa khabartakun enge gotuga ei mihegge datuge bodmin uhudu farbada war waanekamuga wariduen assave adi emi hunge konduge fulamin ek kondun anek kola fulamin tinduwa hoge rastaage daturu kurane durumin e deterege honnanakamuga wariduen assave ehmbima jamal me uhudu farbada waruge dattaken hunna dan hunna emihunge konduga baamatiga tinduwoge rastaage durumen hunna bodati biye maasinga hashitakegge eta baawaru bayaku e narake fudewaru tanawstanekkamuga e naraka umaki etanuge bodukama etaange funkama etaange tanawaskan deha goddekam kiha insan netto kiha jinnetto e narake wadegen da e huriha emmennage huriha bodu e bodati maasinga hashitka ekko bes fudigen da tanekkamuga kit qur'an ga allah subhanahu wa taala bayan qur'an surat qaf ga man allah wahi qur'an yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid timan raskalange naraken angawa wahi qur'an dohe tiba furijja muhe mane ki jaga furuni heye allah denodegen ve e narakaga jaga onnane kambes ehinduge naraka dannawane wa taqulu hal min mazid ituran adives e narake lanje mihun ebe tibe heye egmane ke timange atuga jaga ebote narake bannane be ku tibikam gwanama gennashe e jaga timanne tanawaswegen ve e naraka mistakonna ekko furige nudane ehavaru tanawaswegen batane e narake algon menna dendawa levidane sifa algon menna kyari kollenu mattaka narake ki ecchi mugura udiyek kalatane e nar e udiyan elemunda huriha ecchek muguramun faabamun dairuga anebba ecchi intizaruga madukuramun daane udiye duha ko sfurige nudde ei en ala huriha ecchek andamun halakuramun da iruga en eligen furigen banduwegen den harakanno korafade echennuge odiya kiwe sengala huriha ecche kiteme bawar million ek tanu en elias e huriha ecche mugura hala kuramun dan adi intizaruga e huri echcheka ekko bes e odige harakan abada abav demigen dan em narake kiwe ifade echen ebbeke narakaga anebbeke narake banu intizaruga tibun darus e naraka furi banduwegen nudan naraka furene hisabake nuata enivene hisabake ke kiritman nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan qurafani naraka swarga deterega hingadiya bahuske wahakaga tereng swarga dannave timanne gikatam me ya swarga me wannani ginan nikamati faqirunne narake gina me wannani bodakama kiburerikam gaulure em allah subhanahu wa taala narake wahi qurabane إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي تبايكي تمن رسكلانge أرتكونge tereng تمن رسكلانge وردمge sobun kufurumuge sobun azab haqqumuge sobun ebega تمن رسكلانge azab dev mattaka kandalubwa pawatane ولكل واحد منهما ملؤها كم تنكب سورge بس نركه بس wannane bayaku tibenete narake swarge Allah subhanahu wa taala mistakun labwanate hama narake bes bayaku me Allah subhanahu wa taala waddawanat fa amma an-nar
فهي نرك دنه فلا تمتلئ حتى يضع رجله وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله نرك فرق الندانه الله سبحانه وتعالى إكلانج فامبل بروايته إكلانج فاتل فلو نركاغ متيغا ألوبا فمدانت فتقول قط نرك بنانه فدج فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض حساب فشيغن نرك باروانه فريغن دانه دين نركاغ إبا أنبيك مچ ففجهن دانه ولا يظلم الله من خلقه أحدا الله سبحانه وتعالى كلام خلقه تونترين إبس فراتك أنياوري ودي بإنصاف نكربانت مديسك صحيح بخاري مسلم روايات إن حديثك واردون أسوي لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد نرك ميستكم إلمون دانه أدي نرك بنا من دانه هل من مزيد إترب بس على ميهم جبتبيه إتب بيكو جام جناش حتى يضع رب العزة فيها قدمه الله سبحانه وتعالى إذ بنتكم رسكلانج إكلانج فاتل فل نركاغ علوّا فمداندم فيزوي بعضها إلى بعض دين نركاغ إبا أن إبا مچ أولين دانه فتقول قط أي دندوانه فدج بعزتك وكرمك بإلهك عز وانتكما بإلهك دينة وانتكما ماتير وانتكن غندي دنوم حديث کی بخاری مسلم کی روایت اے می حدیث ور صاف کو اب کشور وے میستکون الاگن اس اے نارک فریگن ندانک امی ایک کومیتا گالم فاہکلن چے نقطہ ایک می حدیثون دیہ کو دے اللہ سبحانہ و تعالی کے صفر تو ترین صفہ بولک سن جماعت کا عقیدہ ہے کہ کیت قرآن کا ادیبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا එකලාංග ඉස්රුෆුලතක සියෆුලතක බෙහෙගොතුම් වාරුදෆාවා හුරිහා خبرතක ඒ වාරුදෆාවා ගොත වත්තරු කුරුමෙන් නැති එකලාංග මඛලූකුන්නා වත්තරු කුරුමෙන් නැති ඒගේ මාන ෆුරලාලා බදලු කුරුමෙන් නැති අදි ඒ සියෆුලතෝගේ වත්තරු බයාන් කුරුමෙන් නැති ඒගේ හගීගී මානාග ඊමාම් බුමකේ ඉස්රුෆුලතක සියෆුලතෝගා සුන්න ජමාතුග අකීදා أي كيد القرآن کا بیان کفاوا ورصاف منهج ليس كمثله شيء وهو السميع البصير එකලාංගය ඉෆදෙගෙන් වා එව්වෙසෙච්ච නොවාක එකලාංග අස්සවා වඩගෙන් වාකම් අද එකලාංග බල්ලවා වඩගෙන් වාක එහෙම බල්ලවා වඩගතුමා අස්සා වඩගතුමගේ සිවපොළ එකලාංග ذات ෆුල එක්කම් බයන් කරවවා නෆී කරවවා එවනි අස්සා වඩගතුමායි බල්ලා වඩගතුමගා වස් එකලාංග මඛලූකුනා වත්තරෝ එහෙම වීම එකලාංග ذات ෆුල නිස්පෙක් කරවේ කුර්ආනයි සුන්නතුක බයන් කරව කොම්මෙ සිෆ ෆුල මෑන් අල්ලාහ් එකලාංග මඛලූකුන්නා වත්තරවගෙන් නුවාකම් බයන් කරමා එකුග එයින් කොම්මෙ සිෆ ෆුල එකලාංග ذات ෆුල ලායික් වගම් වා ගොත ලිබෝඩගෙන් වාකම කබූල් කරමකි සුන්න ජමාතුගේ අකීදා එහෙම මිතාංගෙස් ෆාතිල ෆුලගේ සිෆ ෆුල ෆෑම් ෆුලගේ සිෆ ෆුල සහී බුඛාරිය මුස්ලිම්ග साफ को दलील आसेवनी अदि ए अकीदा के मतीगा उम्मतु के इससे गुस्सावा सलफुन अस्साबे कलुं ताबी बेकलुं अतबाउ ताबिईन उम्मतु के हतर इमामुं ए अकीदा के मतीगा देमिति मेदा हमें बस देमिगंदा सुन जमाअतु के अकीदा नरके आगे फुं मिन तन देह को दे बैं हदीस तक बलाला रुगा ए इतंग अहरे दोहे के रास्ता मतिम वट्टालवे एच्चे एगे नरकयागे अडिया हमें एगे फुला हमें दिव मट्टका इतंग आहरेगे रास्ताए कड़त कुरन जेहेने फुम्मिंग बात अनेकम का रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुराफनी सही मुस्लिम का अबू हुरैरा के वारद फावे विदालो कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमम्मेंग एद्दोहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरेहोगा तिब्बानी को इद समिआ وجبة أرفق جنة إيه وداعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري تدرون ما هذا إنجه هي أي كونغدك قلنا تمامن دين نيبه الله ورسوله أعلم الله مولد نودكم وني أدي كلام رسوله مولد نودكم وني قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا
ei hilege ade ehila miige haddihi ahar kurin narakaage matin dukallewnu hileke ei ehila as narakaage adiga jehunu ade ema haddihi ahar doge rastaye matin mattale hile foraha fummin e narakaaga hunnane adiskone fahu yahbi finnari ila al-an meda hamaya miige haddihi ahar kurin dukallewnu hila meda hamaya bes නරකයාගේ මතින් පෙෂිකින් අඩිය දතුරු කරමුන් ගොස් ඒ අඩියගා ජහුණු අඩේ ඉවිගෙන් ඇතියේ එහා ෆුන් එහා තනොස්සගෙන් වා තනෙක්කමුග රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාෆා හැම ආයකුග එතනුගේ බොඩුකම එතනුගේ නුරක්කාතරිකම එතාගේ බිරුවරිකන් හාමකොද්දේ අනෙක්කමකි ඒ නරකයේකි dama genewe tanek hit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani wajia yawma idhin bi jahannam eduhuga naraka genewe hutte naraka genewe ne gotuge sifa bayan kurumun e narakage bodukama etanuge tanawaskama etaga nurakka terikan awgumenna hamoy gende rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70000 zimamin مع كل زمام 70000 ملك ادوهغا نرك گيروي هوټه حاضر كروي هوټه لها 70000 زمام اي نركاغا ملائكتون හිප්පවාගෙන් ධම්මවානේ හැද්දිය හාස් ළඟන් හුන්නානේ එක් මානේ කි හැද්දිය හාස් තනුක වාජහාගෙන් මලායිකතුන් ඒ නරක දමාෆ ගෙන්නානේ මා කුල්ලි සිමාමින් එයින් හැද්දිය හාස් ළඟනු ගතරෙන් ඒ වාගනු ගතරෙන් කොම්මෙ ළඟනෙක්ගා කොම්මෙ වාගණෙක්ගා හැද්දිය හාස් මලායිකතුන් හිප්පවාගෙන් ධම්මවාගෙන් ඒ නරක ගෙන්නවා හැද්දිය හාස් සිමාම් haddihaas lagan en komme laganegga haddihaas malaikatun hippawagen en arka damma gennawa hazir qur'an me sahih muslim ge riwayat min agumane dehko de e malaikatunge bodukama e malaikatunge habata e bekalunge qadar baru algon menna tasawwur nukure haddihaas lagan en komme laganegga haddihaas malaikatun hippawagen damma wafa genewe waruge bodu bora adi nurakka ateri tanek e narakek hame aykoga e narakage bodukon dehekodde anekkamaki bodeti maasinga makhluqat iru handufada bodeti maasinga makhluqat qiyamet duga irai handu bay riwayat toga algomenna dewa agotuga e irai handu faffajji ege alikan netigos narakage terega levvigen daanakamga warudon asave abu hurairah farapun warude fave rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi kama ash-shamsu wal qamaru thawran mukawwaran fi an-nar yawm al-qiyamah qiyamat duga irai handu olalebi faffajji narakage terega wanet ei faharaggas lobe dizzeteri akunna akhutun faharaggaves ei narakaya ei irang adi handak azabo gotun kurevve kamenno ei bay bekalon e suwalo ehen ufeddeima me riwa kurwa befulum vidalwani uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa taqulu wama dhanbuhuma timam mi hadis mi kiyadeni allah ga rasula ge farappulun ne manege timam mi dannawani e handai iru e narakaga midenne ifaden levvenete ehem vima tibati suwal kuraniye ege faafe ki kobato egmane gebe fulung manhajaki nabiy sallallahu alaihi wasallam e khabar hisab devvima ege faafa ga wahaga kiwegen to suwal nukon ejje qabul kurume ege ebe fulung aqidak ehem me en itirad kurabani egota suwalu feddevima ilmori vidalwani ege beenumaki Allah subhanahu wa ta'ala is irai handan alokon kon olun mihunna bayan ko devun tibamehunge amalaki alokamaki Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehm farattaka korewun alokamaki baatil wegen dane ebbes asasen ebbes aginnen etchek ekit Quran ga man Allah hi qurafani innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun tebamihun etekechen alkon kongonu takecheki narakage darogotuga man allah labwanete antum laha waridun ade narake tebamihun fisari wanna utte emvima e irak
මෑක්කොන් හිතා ඒ ඉරන් අලකොන්කොන් ඒම් වාගේදී හඳන් අලකොන්කොන් උළුන මීහුන්න ඛියාමෙත් දෝ මෑන් අල්ලාහ් බයාන් කොද්දවනි ඒ තකදිවස් මෑන් අල්ලාහ්ගේ නියාපුලක් ඒ නරකයාගේ ලෙවිගින් දානෙක මෑන් අල්ලාහ් නරකයාගේ අසාබ් දෙව මට්ටක මලායිකතුම් බස් ඒ නරකයාගේ ලහට්ටව අෆවේ ඒ මලායිකතුන් හුන්න අසාබෙන් නුවේ එබේ කලුන් ඒ නරකයාගේ මෑන් අල්ලාහ්ගේ අමුරු ෆුලක් මීස්තකුන්න අසාබ් දෙවවාන එහෙන්නමස් එබේ කලුන්නක් ඒ නරකයාගේ ඒ අසාබ් එක්කම ගවෙගෙන් නුදානේ එහෙම් බිබ නරකේ වකෙච්ච ලෙවුන් එක් මානේ නුම් ෆාරගාවස් ඒ තකෙති අල්ලාහ් උරෙදිගෙන් ඒ තකෙච්ච මෑන් අල්ලාහ් අසාබ් දෙවණික් එමෙ ෆොම් ෆාහ කොල්ලානි නරකෝයි කොන්තාකුගා කොන්තනෙග්ගා වාතනෙත් නරකවණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා උෆද්දවා ෆ නරකේ කි ස්වර්ගයේ කි මිහාරස් උෆද්දවා ෆෝරි දෙතන් ඒ සුන ජමාතු අකීදා එහෙම කොම්මස්තනගේ නරක හුන්නානේ ඒ නරකවානේ එහෙන්නම කොන්තාගතෝ ඒ නරකවණි ඉමස්සලාගා algum waha dakkaruga aspe hagigatuga naraka waki tanegga wakama narakawani waki tanegga kama baybekanu vidalu hangodugo matige baybekanu vidalu bimuge emme adi baage wes adige narakawani ehna mesmin ebbes gotaka algon men kanda alane soriha nassek sabitu waridu en asenwe ehmema mi masalaga rangalu gotaki naraka wa tanaka ameduga algon men waki echchek kanda ala nubunu algon men bonambe e naraka man Allah ufaddawa fewani ei qur'ana sunnatuga bayan kura faden mi sifata libigemba nurakkaateri wara boduwegemba taneke sahih sunnatun dalil kura dalito gali enmes waki tanaka sariha nasse wariduwen asa netijamu algon men aqida ka wanjeni eya meduga waki echchek algon men nubunumuge aqida embima Allah subhanahu wa ta'ala mola denodigam wani e naraka miharu huri kon taawkan hennos algon engeni e narake ki man Allah ufaddawa pawa ekalaange makhluqun tereng makhluq ekkan e narake ki kaafarunak tayyar kura watanek hame ayko nimbalam agon dannawalani kuring isse bayan ku riwayatuk Allah subhanahu wa ta'ala e naraka batige kalaange faam purnota faatele ful batte wima den e naraka dannawane fudijje isabum feshigen narakaage ibba anabbaga macca faffajji oligen daanakamuga bayan kura fa riwayatun deegodeni ei narakain wanna mihunge terein iimanu ga hulwari ekiyeki sawbataka hure faafaage sawbu narake wannanje mismihu Allah subhanahu wa ta'ala nabi bekalunge shafaatun rasul bekalunge shafaatun mu'minunge shafaatun e naraka mistakun nerewma fawga adi arhamur rahimin ge shafaatun man Allah ge emme faw rahman wan taraskalange rahim wan taraskalange shafaatun e naraka mistakun nerewma fawga e naraka ga daima demitibe Allah irad kore mihun ei ekalange kufurwe kafir kamuga maroen goswati mihun emme iman kamuge zarrege minbarwa mihun bes e naraka man Allah neruvwane shartamo mihun e fawga den e naraka bandu koravigin dani effoga den e hayataki nimumenwa daimi hayati Allah subhanahu wa ta'ala e narakage veenun azabun alame minju korawashi narakage evve sune alamenna ebe ilahu nudakkawashi hada wa subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh